Wakati Mungu anapanga kukupa promotion, shetani naye anapanga kukupa demotion. Wakati Mungu anapanga kukupa watoto wazuri, shetani naye anapanga kufunga tumbo lako la uzazi. Wakati Mungu anapanga kukupa cheo, shetani anapanga kukuaibisha. Kwa hiyo lazima ujue kila wakati kwamba uko kwenye vita. Wakati Mungu anakuwazia mema, na shetani naye anakuwazia tunaharibuje ndoa yake, tunaharibuje kibali alichonacho, tunamrudishaje nyuma, tunamwaibishaje huyu. Lazima ujue 24/7 shetani anakuwazia mabaya, na kwa sababu hiyo ukishajua kwamba anakuwazia mabaya, lazima uombe. Na ndio maana anasema najua mawazo nayowazia ninyi ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya. Anasema najua mtakuja kuniomba nami nitawasikiliza. Manake ukishajua kitu Mungu anachokuwazia, nenda kakiatamie kwenye maombi, na hakikisha unakataa mawazo yoyote ya mabaya ambayo shetani anakuwazia. Na mimi ninakuombea mabaya 2026 hayatakupata kwa jina la Yesu Kristo. Mipango yoyote ya mabaya juu ya maisha yako mwaka huu haitakupata kwa jina la Yesu.